Lecture tang kuna wing na tum psychorally the talk with Sorintan Howry week a therapy sortly welcome salishitale aji special salakai zimik shwa kang sadale tum psychorally happy Valentine's Day wish sadale ko aji zimik shwa imatala kai na yaron la pi wa special salakai le shi kang roping couples pi wang special salakai zimik shwa kang sadale yaron la amni la tang kuna ko tong kali itum shinau ping miarau ping le shi kang rop with zimik shwa sada beyond the rain to psychorally ring pamiro ji we sali shitale ili base salaga aja itum na special salaka episode ku shop the lay aja episode itum we wang interesting salaka kana la ka hai kala itum na step aka thamai the kui pai vai we episode sara ji ring kap da hangai kiwangles ka aja itum na chan pai saki da later clay maram hili special samai tui ji guest kani rang room ye de lay special sak mai guest li malay li mane topic li aja Valentine's Day yaron ngalawi lay shi lay shat yaron ngalaw itum akaina ka thada thai queen rock tale akaina ka thada lay shing rock tale akaina ka thada lay shing rock pai mera itum ya arwari ka thada lay de lay reality la tiong mai ka check sara itum la de introspect sa laga matha mai da ka thada relationship la lay si ki apong chung ka itum chan phai sang rum ra kala aja chan phai sa khum hiu manga aina itum akaina ka phatang rock laga tang room laga lei shi khang rock hila matha sang mai ra gi shi ka sang gi han lay aja nan tum la thai ra guest kani rang room ye dak le hi tong na ka thai ne in introduce la masamil la kan ka da ma ya kai na ka ta sala la formality a ga maintain sa kwai wang da new aming mang hang mi laga itum welcome sa kui laga itum chan pai marong da chat fa sa se kare sa da itum sai ko na ka thai wa tang khu we one of the most eligible bachelorette area Miss Papa Gachui lung harwe na razang midalaye atam ka saktung ka le sala la papa na razang wang ning shi na ko itum sai ko ro wang itum sai ko ro mo gudan na le ning shi phong shop dalaye ka khnia sa da yarsho song shim room song ning shi ka jang kate itum ngalanao chung ka we wang one of the most eligible bachelor lang sa dalaye kala itum yaro now bing wang la role model la kala sa dale ning shi atam sa chung kale sala nani kani ni schedule tight sala khaya sa da kle ne ka sala itum tang ko now bing wang da dalaga ne yaro la kuni thop bang concern nei la ga ne razam wang ning shi ka dai re ari shi thum chan phi hi mathang chat ba phai sa se in a how ko ge tiong mai ka hangai re itum ari hon yaro la bing ta la ga ne kuni thop ping hi lấy cái siêu bong li mà thang mai da thấy quy ngay lấy da cái này cái thà da lấy si relationship khi lạc to ít thùng khai na cái thà cái lấy si hi mà thang mai da lấy bài đó đâu chứ chúng cái thấy quy ngay ít thùng ron da chặt vào phải sao vậy chứ remake up da ladies first in a Miss Papa đi khang han sao cái nếu thấy cái quy li nên là achara shung da octira khai hi li no we personal experience no we observation li no nên là cái daily witness sao cái no ít thùng yaron ngala lai ki shi ki relationship love relationship ka tha da thei kui klayang ka chi ka thau pin da hi ka hi lei pai ro do lei da lei do ka chi ri mai kap da hi na kui sei la ka chi wani to boron ba phai sa sei relationship hi hangus ji ka sak nai wo ka da I we take hu ya t-shirt da ki ko mang share sangam sei chi din ni na lam chan sang even relationship ji ka va simple sala ka na connection tada relationship is a connection between two individuals it will be faith in yang ka shi na ka ina mi na ka we connection hili I don't know at a new level of intimacy later ka when I say intimacy in a focus nai ba emotional intimacy bali like rooted in trust faithfulness, compatibility, etc., etc. So to keep it short, to me, relationship kaji vashit kasanga ka wilungli invest sang room laka zadwang room gi jiwi vision jiling shan walaga zadwa khang room committed sa laga zadwa khang room gi hi hili relationship hongai laga hi kipa mo mai na le pai rila da na ka hang tha kha n1 thada ka tong na le pai ko iwa hi ka iwa hi le yauri ja ka I want the both of them to be ready to be committed because it he commitment ma mingai la relationship how pokai ka somebody will get hurt somebody's heart will break chitha ji itum ling sakai ne cover itum
muchuk zak zak laga relationship khale gi chi hila sakla ke like love at first sight le ning la laga pha mishi sakla mning chang bro lag la ungta khaila le de le so chung khaba I mahang thei mane khaba relationship le u se ja khaba commitment ga sa ready ga sa compromise anytime saura ja tamli ready sa gi chi ikhlata I zang zang da change khurak vai ready sa gi cha tamli commitment relationship li zang sakai Yeah. the ila try sa ro chi tam ga stay ning ko Okay. Okay. Ni share pa Chin- aris na mathala ga na hang mere hi itum na I zang zang da mathai ma sha pila gang jin nan chung ka share summit le ma hang them ne da ma hang time re mathala ga na hang ka atum na atum mention sa sai le ina na ko ga zang je ki ga ka itum we faith attitude da ki je hang shi na mi ar na we ki le and are on contemporary are on atam hi le shi na wan shi na mi ar na mi ar na ki ji ba hi le ba na ki say hangai itum we faith then be sar ga itum we ki la yaron na la hi wi ning ga ma ai na na ga paradox ji na na ka hang no jo topic pa hi sensitive sa nai jai de I chung kha wa sa la ga na la mahang bra kha itum bre shirin na ti shur da shina wa kha ina mir na wa kha ung shung da okay miyak sang rana la miyaw de ibe ba hi focus sangai kha chili kate bing na ka phning te de le sa kha chili I'm not the one to judge them rally de le nim la kham shung khong wi ji ina mahang sal la athum na mushung e gi jili za tru no kha I wi wang wa I wa shina wa kha ina mir na wa kha ung shung la ka chatwa khangrum kichi pa hili iwa support sangai okay ning shi Ping there ko to hi yeah diplomatic sala ga na han ga mere kala yes rational sa da khum shum la ga hang mi ga ne mi chung ko wang message la sa learning share pa bai na le ungra sara ri shi yar sho song shi mo na na khwai sa se arwe in a pa wale khang han ji hor chak ara male perspective myar na na khi ga da mu chukli la je han ngai jin what is a relationship I na khipa na ka chi ka tham in a relationship le pai ro do jing han ngai bo kom le in hi khiwang han gla ji ga ba mi chung ga da relationship hi khi la ji phak mak ta wa na thang phaban khang da chung ba shoi khai le ka la akhana ba ai ti ba kigla hik tha hi pa le thei bre ya fit pa sam ne ile khipan ning chang la ji lo chung kha le ho da relationship le pai la la ji opportunity ji le la la mak le tha da thei je na I thu ya ron la le ki shi ri ka pha ji wi check kham te ji wi ka sho ka zang experience pa sa wi tha da thei ji wa ni kham phan ne na la na wi thei ka kwi tyong me ka share sam mi lo Okay, Ari Pavana hang da. Are we ji zang zar ne hang la se ka. Ta da yu wang la jang le ge shi ge ji ya ta da commitment le khang rok yang year shua ka aina la shua ka. Dikani commitment le rok la ga ani ning jang rok la ga ta da al ukyung li ta da tik tik ta sang rok la ga le shi khang rok jang ta da ning jang ji ya ne ka actually aru hon we generation le tada ara relationship je ka ba kanu thot ping ina sing we hai la tra le bon le jang ning la tada yara na ha na na ka tada hun khou wang mang tada ning chang ro kai da tada ma phning rok la ma phning rok la or mam chu ka zak la tada le shi ro kai la ka ashama now da tada we khai sa yon khai la tra le bon jang yana lekshilere ji ka ba ina thada yu wa kai na ba mujuk zang sa ngai yaron naw la naw la jang lekshilere ji ka khni wa kai na thala ken mujuk ka la ga lek sa ngai la ga yu wa ma ji thada ji relationship ne la ga lekshi hi kibana le back leg ji hi wa thada ara lekshi ji ba sala kai topic ne jang then yu thada here just my opinion ya then our whole generation le ara me na le shi bu na le shi bu ka atan thaba na hang kai da itum re shi rin ba kai na ba me na wa ka kala na ka le ki shi ji I ji le ji ba ji le ila ji le da focus ai jang ka itum ki ba gam ni da itum na judge da ila just some re if anyone yang da me na me na le shi no na le shi no je I'm nobody to judge them ya jena jiwa atum judgment jiwa very na sanawre dena tada atum shi ka sang phap ta jiwa teng ro ka jang ka ila yu wa kai na ba la shua ka kala
要说啊，那些听到之类的，这类的。 Ning share rasho song shimna na ya no we take a quick share some guys very interesting kala area reality itum chung kana face ada lechli kigla katsila tsilak tale this papa is back technical issue tyo le de ne welcome back are in song shimna hang khai jili han shan khai akang han shan ngai de le wa atun nan khang jili ka chi jaw mang phani ngai la ga ka chi chi tyo ga zang de le and itum hi atun nan in hang ngai relationship we want ready masala zang khai ji tran kala selfish interest and relationship place tran relationship le issues ko chung ga klei tha da thei and no govning le are very tangul now being but tell into clear topic issues as a couple face sada klei hi ka chi ka tha being sa sa ni kleyang kala hi no we shongli khi sa ka phang mai ro do issues later klei common issues being hi ka tha da it solve sa pai ro chi da tyo mai ka share sang sak nai khai 它的knowledge 是的一个动物，我们听两个，它的养个吧，二分为，I personal experience 啦，or 二分为肯定talk to view 就是讲，那类这个二分为肯定 talk to 它的新老阿克米阿克类型，它的宁讲我类型我那个主题里，蒙来了，阿是你翁松奥谁的翁松奥讲，那个翁松个题里。 cái叫về real personality shop now chỉ là cái叫personality mang real personality shop now là cái chỉ là pop mà ta hàng rock cái này mua là cái or cái ông sung hay thì là mua rock là cái là ác liệt của mình cho nên in là cái yêu sai đấy là sẽ sang ngay bài báo cái chăm sóc thì in là nó liệt sinh ấy chỉ cái we real personality chỉ thấy ngay á thế là chỉ shop chỉ thật ra we real personality thấy ngay chỉ cái tiêu quả tâm là mình cũng nói rằng là nào hi là đó vì là mình personality cũng shop nữa thế là anh nghe là say cái thật đó anh mình cũng mua gì giáo say cái叫vì command hàng sinh ngay nè command ngay nè thật đó hàng sinh rồi câu chẳng thế là chẳng khác personality by hi only after they are comfortable with each other comfortable sang rồi hay chỉ là shop nào chỉ là the shashila shoga the your show correct but shoga yang ta ga le la je na ji ba ji phatang sak ngai la ga ta tam khang la chang rock la ka understanding the rock or phatang rock it's our personality thing rock la ga ta le shi sak ngai okay ning share ya aru ji important salag le maram pa ba it pamli ba class 10 metric tha la ga fail sa ga fu thui kai 12 tha la ga metric tha gaว่าสมศักดิ์ฟุตเที่ยววิจิตรจันจุงใส่จุงก็ใช่เราคุยใคร อย่าคุยกันละคุยวงใครอย่างที่เราสนใจก็จุงจะให้มีอาณาบ้านเราไม่ใช่เด้อมีอาณาบ้านว่าคิดละจีวีคลาสสแตนดาร์ดได้หนึ่งมาเลยสาจิกฉันก็มีอาณาบิงละที่เราจะเทคเลี้ยวตัวคุยวงแล้วก็อิชชูช็อกแล้วก็ปั๊มให้เท่าจุงก็เลี้ยวก็ได้เลยอยากช่วยส่งชิมนะอิชชูเรสก็ใช่ช่วงแรกตัวเลยนิ่งชีนายอินะองค์ราชาเลยก็อะไรที่ฉันเอาบอกว่าไอ้เที่ยวเขามองหนักไอ้เด้อร้านข้างไอ้หนักสัตว์ที่อยู่ไอ้ที่นี่น่ะไม่เอาแต่ยังเจนน่ะเอาไว้ช่วงไอ้น่ะฉันเอา perspective ไอ้น่ะละอีตรงcouples being with main issues being king สามารถ couples being with quarrel ซะได้เลยทุกมันทุกมาจากของเราที่คิดว่าไม่สาสาระอารุณอีตรงตั้งคุณเอาวิ่งเลยก็แต่จัดอยู่ละมั่มจุกอยู่เสียแต่อีสิ่งตั้งคุณแต่สลังจะอีตรงตั้งคุณตั้งคุณเลยสิlike hili no we take a quick show that aga aja hi thaga pham mai mrawe hi thaga ba issues ping hi tyo sang mai re resolve sa pai re ji no wena kha na se okay iva ngala khui khai wi thili shakza khai wi thili jibajili focus ma sa ke iva da leg aja hi ngala lip sim ko pan wi mang hak lak lo ya ron ngala wi hak la aja sim ko pan ja ga har now ling har now re please iliver in a take kui tha kha challenges face sada he trust issues main sada ari honwa faithful masang rok ture na la thaidle ila thaidle ni chung la thaidle so trust issues lagai ithumi society hi ne hiligra da fit sagla ja khawa judgmental society sa how chithai da tui a khaina shemga phokcheina anikni chi trust issues le sang ro kai da china aniwi relationship li bra da challenge ka ga kan sa ha china kha family crisis shim khurma mya mi khang ro kiwang le ji ka kipana la nawli ning jang ma man le la kha as I ali
huigi jaire le shigi jaire abu bali ka hang le phakta na yang kha hada ning jang adam as I jiba ji ning jang kho da ka hang mi le de le re makle la jang de le re kha chili hada le gi thuk ro kai re ja dam ni shim khurna jo shina ba ji ning jang kho chawra aka shong da jo mian ba ji ning jang kho chawra chili challenges ka ha ka kharit akara phungsang miawra china kha chena at trust issues khale jena kra faithful sang rong ne jena kra jena cheating hada challenges yang lechnaw le maman laka affairs la bakle hada firstly in a hang ngai baba if you are looking for a fling get someone find someone who is also looking for a fling meaning but if you're looking for a real relationship try to find that somebody who will be into real relationship kibangla jika if you're only looking for a fling real relationship is ang ngai ajli ba heartbreak sa miawla thaga jipa jiba Russia ka sada la mam shumne migumo ka sada la mam shum ture jena challenges bin hi chibine jena hi kada the solve sar la ji ilak tong thai khai bam nim kho kada the solve ka sa hi ka ra ji ka openness leng rokra open discussion lera I will shokai ji la we shokai ji la share sang rokra filming rocker in athang firstly hang khai je compromisation aka hirara jeni anything thada hishong jishong ina nga phitra sala la paira sala la whatever it is ning shapji sampangrai because ani wara trust we build sa kai relationship sauda so pointing in aga han chana we no he dressing sad le tuk la kaina yeah experience a khai no we kharchan la thada le ka sala very relatable yeah very relatable Jena Shinao English it's some by me go mian English it's some by me everyone totally no take really even go jiba chap chai shina sala ibam liver Shinao it's some by me go mian it's some by me Aju generationally chap chai so in that politicians are very diplomatic panai re rai chai re ji kana thaga shina ula mya na first level le ka la shili la rai chai relationship ji le rai chai ha ka khang ji in importance ala kai tu tang ku contractually relate ka sa ku je ki let's go family na ka ting ji ye shop sa la kai ka thai la thai ka sha la shai re je na no we thai ku kui le ava wa na ning ka chang la ka kui ba ya le khawa na matter sa mai ka kachi chana ka chang le shi ka khui chili ung shung na matter sa mai ro to ka ji thingai sagai ka be hang lo je ka first of all yang itumna le shi mi ba jili focus sare ka focus sa hai wi thili avu bali la why ina khiwang ina shina ba jili le shi ji do ji phaptang sagre khiwang ina awili khi quality le je ni ya le false out to ji ba hi phaptang sagre ji da khai wi thili avu ba na naw jili le shi de le khawa naw ji na le gi shi shina ro no mer naw jili le gi shi ji connection le yaw re gi ji li khale ya sak na de le go yo connect saur im sak mre ji gas le gi shi hi thada man khwing ro gaw mo ina jam sa da ari iwi nis akhale de le ko ina li le shi na ye jena jam sa da now da ana le shi gi ji mer naw ba ji ina maning gi chang ni jaw say but my niece comes back home and ili hangra auntie ina ali hiwang ning chang nai awi sakshi hi le sala pai but I want a future with him the ili understanding sala gan kharjan sai kha somehow in iwi nis li le shi wangaina akaba ji iwi le shi hi year wa mrau ji kha masa ka pai uthata shokla ka tha you know itumi society li yang mung ji tha le I don't know okay otherwise I think tong hi ze khui pai da mu ke acham chak shila khaing la wujila chamsa da miar pa shi ji ba kata da miar pa shi ji na kyan ta la khai disen sa la khai cham phala khai le sa kha who knows ashu good quality ji shina wa ji la ba man and at the end of the day family sam gi ji hi between the two lovers family na sham sang mi ai laga kaza khai atamli awi hada you know thada khalakta shepa amsa khui khra atamli hada ningkha jai order no ngam gishi order no masa jangai mer because le gishi ina build ka sa relationship maning laga kaina le shi la kaina wa kha wa evening chai mer chitla
so iwi ideally be iwi shit kasang liver thada firstly itumna focus sa ki ji lifetime relationship wi bang ba iwi uklung na khamya iwi mik na ningcha legacy pa jili focus sangai after that family li la kharjan sara ya ungtak vai hot mara chine share pa ba poetry nganada le dai na pa chang hi pa na de le no we governing ngai ra ka ngatai de le arwi family and a personal we ning jang kwa hi ini ning rai na le da ve here eh we vai masala mo rai la ngai ji lo ai rai ning rai la ge mrakli ka something na han chanau ke ara family jira ka ta he na ara mina exact tak le he ishi tang khu nau bi he arwi la materialistic sala ke ji hing exact le example sa da shnau bar no mya nau bar no ka them thang khamai shim kur ka shankare shi ka shankare ka lan ba ka shankare uplung wi le shi ka shankare le ka le je very subjective ka shim lui ka le la ka itun bi ka na thai ka bai lan le chỉ tham mi phai cái gì hi lấy được lấy trên nè thì cái tha hi là dar kar sa lạc la itu relationship đi cái gì hi là hắn ngay xong chuyện bé cái là người là nâu bình hi nè người là nâu bình mà tại lại người là nâu bình hi thì cái tha mẹ nào pha được lấy la mẹ nào bình prefer sao mấy la chỉ cần lấy cái gì mà tay mấy đô gì hắn ngay ở hi hàng được lấy kiểu bằng lấy cái mẹ nào bình hi nè vợ famous videos cái gì là thấy thà viral rồi mẹ nào bình hi nè any shnou le accept sa bai sa shap mai yi ka shnou bi hin wa ada atulit chui ko mai phang mai yi ki ji hi le me are now status standard is go in terms of living standard no lifestyle no dong ko yang financial background no hi me are now being we date down we can date down but shnou bi but they date up the hange hi ishi tang ko context li ma le ni ka le hi mushum la morally or it ka tha chat na da ke ji no we opinion share sa no we question here sab nai de chung la mang hang ga mo IAS officer ring no short talk le go hi interesting sana le the legacy ari ara ara ni chung we tang ko context li yang ka ba mai avwa ba we interest ati should la samsa da la bu shi jiao sai la bu shi la mirror shi hi kji tha fam sim khur la ji ba ka ba phang rok sare jang ning la 제나 이나 다다 이나 이 opinion liver 지바지바 importance ala khai ba masam no shinaw akana miana akal leshi tata leshi ro khai ka ba jibajiba ungshung liver tata jamla jamrum laga relationship bali kashang ya jibaji ilia jibaji appreciate sangai me ya laga ari so jan hang khai da shinaw hi mianao kêu cái level up sắc mấy li yang la cái gì chứ cái ốc tuy hi mi cũng hi mong lại trả sao này chăng thế na cái đông na level up sắc mấy li yang này cái gì chứ mahang bài mấy generally mahang bài mấy thế na mai khiang le yang bom da le ta mitra le bom mấy chứ ta kêu cái level up sắc mấy miền nào li yang bom mấy itum là nào miền nào bình qua mà thêm để chỉ tham quan để thùng vào, đang làm không mấy xong, okay, còn cái chuyện đó cái hiện tại là đó không chụp bằng chung sáng ngày chăng, thế là đó generalize mà sang ngày này cái chung mà nó cái level này chăng, cái gì ba gì, thì đó thấy và thấy quý thì Shinaw Bingley defend cái sao mình này, cái ít thùng context li, patriarchal society sao họ miar nào li dependent sao cái ông thui cái sao cái đó, miar nào bao gì khi có một sao tu example financially sound sao tu stable sao tu, cái avao mình cái company Shinaw one company là chỉ cái khi có một sao cái, tới khi và là cái khi và sao cái mà ra rồi đó anh ấy đi khi ra, rồi đó cái gì avao và shim của azam trong cái company lấy gì chứ na, miar nào thêm thằng cái bài lần cái lấy ada financially sound is happening le phai gi ji is it justified ada ji ji nga han ngai song chin no opinion le shnau bing la ji tha sa da le ki kom tham se mu shum ni man wei ji le sar la aida oktui hi aru hi stable ga sa ba da ga sa phung ja family a ga ran sa re ga stable sa ba sa
지가 तर가상에 family aga run sare ji khaba na kya khamir thalaga kya mir thalala tadan od masala shimni ka sai ka pam laga ka tha family run masa khrer ji ba je shinao bing nam ning chang bo no jang zena itum yara na bing ni suggest ka sala sai da yang deu ka hard work la yang nim lai sim arhon isi tangkul hi create generation bana tata hard work samai le jang aju generation ba hi hard work ba hi ning la easy money easy income ba hi phang ok saro jang jena jibaji we shopping te hard work samai la ga the na 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 samphang ngai ka jena kila la samphang ngai ka te la hard work sang la ga hard work samai la ga nei hard work ta ka hangai na the best example ye song ishim puning ka kipang sa baira hard work si maning si jiwa no we not becoming hard work must lay sa si na that you would not have become who you are diba ye dong la in a very good example hami in jena ya fire ji thago ba ishi yaro now be kila shnau be le ai awalan li kyang shnau ne da la bahang bai li bra liara itum prerequisite akang sai re now be la I think it is our responsibility to provide kjila tai re okay chili ari baba na ya jera hi ya kai jam ne jena sa baba itum shnau be kila ka ari modern age ni post modern age men and women are equal kjila tum kala ra tai re jena is it high time for women to provide as well in case itum situation our society like saklade ka ta salala me na bai ki kama sa salala ngala na ba jin na sawlo oti example sa da can you still accept that the me na bigila accept sa shabrala out of love like she we bong me up they show with the this other relationship we maintain sa ba da kala atang men tend to are more kila have the tendency to date down women have the tendency to date up because ba ji la issue tangkul context li la le la ji la ru ji khang han ka mi thao jong ru da question chungna likho yo abu ga our question nai lam ra nim lai jilla kisi ban la in the answer sa ka da answer ma the jiji date up kiji he shinao bing we sentence akale jitla don't settle for less saying akale jitla don't settle for less why because itumba tuk meida hanglo jika itum khalata wang kapning ning nawa ina thada don't settle for less jiji just say like because I love somebody I just settle with somebody okay shina wajina financial stability le sai no problem okay chiva anamia da settle sa kind ina provide sara da settle sa kind settle sa kha tishu da mia na wajina la khi kam sa salala he has to be a hardworking man atan song shim na hang khai thada as long as an hardworking sala khaina tang da maybe something will come up even after they are married no and then a winning jangjili shina na support sama manda who knows khanini jat khangum atam la rara sara so chipaji very simply thada hayau se chena ina thang hau phok en hau phok to dating up yang cheni jiji khiwangai ne itumna don't settle for less hang out la jike itum khlata wang mang kap ning ning ne itum in now we wang la phning ji ne we will want to give our children the best education we will want to dress our children with the best clothes but if the husband that I'm gonna marry is unable to provide all of those yang khangmu khang shaura shogaura ngamu shau kha tam tharana na thang khang ji sina oi miar no ngara ga cha hi mia ngai la ji thala da khang atam ji biologically we will never be the same we're always different biologically so ngamu shau shokha tam tharan domestic abuse violence le aura thaga relationship ji harmony ma le limra harmony ma khle atam li now rawi mental state la thada kai ga samara China katong hi phaning wa kha that this is why we have to date up this is why we have to settle for something more but in a hangai that firstly if the woman has shina wajine if really financial stability le if she's willing to invest in the man that she's gonna marry no problem kaniji work outside no kashina wala otmasa mena wala otmasa laga khanini thada otsa khangai wi ningai lam jang rok che akhaba ani wi chikitha
ningchu kuiwangai na naw na suffer sa ki ji chipa jiwa mam shung mane thada chipa jiwa na la ilangu yaura chiwangai na nei na na Yeah, please complete side complete salo yeah. complete sa kai Yeah. jina akhala le shong we mir now being a gold digger ta go hoji hitai gold digger hoji la oh my goodness tangkhat la gold jung khalam leimne ithumi tang kho lu ram li ta pra lam leimne seriously Okay. Hada mahang milo gold digger meaning no ka Malay sarun. hada we're just looking for stability na Mushroom. hada for future now na being ma laga and then me are now being the gold digger mo hola hada na na yeng palaga china ba wi lifestyle yang lo na na support sa chabre jika date salo na na handle sa mra jika go for someone else sa kha vachili stability are never kikhala on sangai laka are fashion sangai da kle are athada shai jakwa mangwa sangai da kle had example nails kada sangai da kle da glam sangai da kle shinauli wala ka na la chotra ala chotra so kika ma program zak zak laga ni dile person lo chini Why no we hang that le mio kana why re ga sala ka bari na kan le a thai na ma hang la na wa ara settle down the sao ma now we jiu shong phaning wa de le no la nai khai le re ka tha sala la ina No. han chanau ge han chanau ge ari han lo ngla now bing na or we are now bing na date sang rok tak le do you think ishi tang ko khni thot bing hi chan za la gra ung shung la gra jiu ning chu kai na le shing rock tak le or relationship le dak le thada thei le la chi ka hada ari honi le ko pa dak le thada la thei le to then a thang khang chi bom shung ga ne very ideal ka sala la it context na chi thada mu chuk wala ga relationship le dak le hi kya ka le sam ro or just for kanini je hada tap chaye because just for fun le dak le relationship le himir na mang lam nim ko shinaw da zangai le ka kajangkat ungshungai da legishi la lebom bame because I've come across such people cover in a khang thada challenges ko chung face ka sa wang kai ro kai laka hada teng ite da pom thing ro kai la le which is very sad ka takamai na enjoyment wi wang la le da kle le ka ile hang lo je ka ru naw shina u te te naw bing na like the maman da abu wa na shimli lui wa la ka tam ji the la ka chot la kai na tam ji the de le like le meaning sang la le shi ba ling phum thui la jat pa khai ji ba I think it's going nowhere meaning la ani la ram pi ung la ka ji follow ung sa pom bam re so ari ilhang logica chik tha jiwa it's not ungshungra the like she nei de iwa mahangai ne kiwangle je khawa ani wi future la plan masara ani wi vision ki ani wi mission ki akhalam le ra thaga jiwa ani wi ning chukma wa shungrang e so le shi ji mature masara nge of course le shi le za dong shung khai la le kho dong li kham nim kho kha chik tha ji jiwa iwa hang ngai wa chi atam li wa mam chuk sa ngai fu ne kha phaning gazak zak khui khaya tam saran chatwang sanga ye laga leshi hada just time pass wang leshi khang naw jiba it's a waste of your time I'm telling you waste of your time because itum na mirili sagi ji othi chung nai wo chine chipa ji le focus sang sa ngai ni invest sang sa ngai ni okay achona kana ga ari hi golden words thada shop fuda kle ne ena mishum ko wa ra kan sa le chong chimin lang han thau wen le ari ji wi itum wi financial stability dependency hi the zeng rock the ka itum is famous saying agle me na ko chung ka fail sai q relationship fail sai q angle ka itum hi yaron now sad le ka husband role hi thak na phyo we ji na ba wi ada boyfriend girlfriend sad le ka chu we no sala itum na me na we tend to take extra care provide hi the sakwali chung ka ara ji we expectations le sak high kala ji expenses from product chung kale da hange chana no company le mer now be hina hada ngala now be shina be le western culture uli wa ji le kap the le ka itu context le mer now da shina uli hada we shop ga zang yang sang ka mi important sala kala kala hi ka tha ka wa mane sa pai ro do itu mong shung la ga we hang da le mong shung kai ji of course it really matters financial stability ka ara relation de le ka yi paisa shok rock we hi example sa da ari hon tang ku now be restaurant li ba ka lo cafe ugly ba ba bazaar yaw thui lo
miar nào na shock share plumrala chika shinau na shock pai le do ka tha da mane sa ka paro do paisa shock zang ni maram ba hi ni shwa kam sar le dei ina ga thei le couples mi yao thila ga chika thei ye or yao thila la tha da ka ba burden sa khai la kha thei de le issue sar le wo hina kha hang jo the mere now being we kachunga mere now kachunga we nature attitude da jang katong am ning la mere now kachunga nature attitude da caring sa me or the legacy le ka ba da hang se ngai jang rakli wa the e amai le ga da hang se ngai gi da le ka ba ning la ka the no we mirrenly growth le ngai or no relationship growth le ngai ga chỉ chúng ta cái mang sinh sang em này, yang aron thật là mung sung răng là cơ, yaron sát lệ là cơ vợ, thật là cái đó ngay in sát đây cái bà chỉ sang sang em này, aron là nào trăng là hàng vô vọng ya, date vào đây chỉ có thật là trend, merklia trend cái thằng lấy là nào phim về reels cái thằng trend lấy là date vào đây chỉ có miếng nào bán là khi lấy treat sắp làm ra, chỉ có yêu lipstick amania này yêu hi amania này dress amania này, cái miếng nào phim thấy cái date vào đây of course it's more simpler ya, itu simpler sama ya, jangan cái awit dress vào anh date vào nhưng là, or ali lesia da uglung thada awi uglung yang laga ali thada ali ning changai da take khwa ni ning la jena dress wa ngai da take khwa of course they want to dress up la no ping dress up sangai jang ka itum na la asumli salak lo gi ba ma hang pam ning la dress up thada no ya man ka sak ji sang lo kham tha bam thang sangai ka aman ka sak ji sang lo da itum tan di lam sa pam ning la jena yes over lắm sao vậy mà nhưng là thế nào mark liver pháp ta hàng phải thế nào relationship liver communication cái gì here linh sang ngày chăng miếng nào bạn là phải dám lấy sẵn là nào bạn là pháp tam da expectation liver really phải sát lấy đấy đã thật một chút son không chút cái lấy bom lắm nhưng là thế là xin nào vậy là miếng nào pháp ta hàng rock anh communication lấy rock là cái take cái sao vậy na aga jilla ta phaptang rok la gang la bo bala phapta jilla phisa hi miar bai jam sa dam le sa ka of course na ban la ta shock jiwa jita phaptang rok ka relationship hi ba atang papa na ka na da gold digger jiwa je ta da won jita da ru thi always la nim la ka phapta khang rok ba je jiba ji communication le khang rok ba ji phai la ga thang ari papa is le na te ba machan sang ngai ba arhoni mi hi idada ngla na ping na kyo level up sa khmeli gold digger hotel la jang ka real meaning of gold digger ba phamatang rok slam hi real meaning ba na ba da hun khau wang enjoyment sa vai ananing jang tha mang ngui wang da ka ta to pricey ka sa ka tha lo ngai wang ai na like easy money sam phang ngai wang ai na mi na li da legacy or just having flings or you know pisa wang mai na play jiba li gold digger ho bai jang ka ngla na hana career wang machukla ga da level up sa mai lik pha jiba gold digger tim na je smart sa jai okay smart ka sa jira alright mashung la article smart sala ga na ba ku na go song shumila ina han han la ho song le paisa umaram hi aru hon ya dong li hi na substitution sa tha thai de le wa ka tha sugar daddy hi kyuwang khon do tha ga myar naw ping ji le akshi da question sangai wa ara gold digger shi naw li mi bo myar tha ga sugar daddy myar naw ping hi la shi naw ping li pai ke dan su bi bai re ji wai na or innocent girls ping li yang ga a hi bai hi na pai sai sa bi bai su bi bai hi je de enjoy sa bai wang aru hon hi a ming hi da I tu mi ki ga na ko shop wa ma le ran ka sa lai thong dang ko li la rampant practices lately the shy the hikata hi tu myar naw ping hi moral responsibility on sa laga the hikta hi among shumai te gi hi khang sa mo farm la jiga tam darkar ne da sa bai hi sa bai da sa bai la research attitude India hi na sugar daddy chu me tu gi je apam ne ya actually India hi na sugar daddy chu me tu gi je apam la kai ta da itum apam li wa open sa la nam le ba bam ne ja ka le de le ka hu culture hi li ba follow sang sang ai ne ji ga of course my man of being the pisa le sa bai ka
pasawi ning jamang le tada phathu ge ba ji mom chung sang em nya lagar hon ni khran tada daddy swing jaw daddy swing yar phesa le da in a sasha bay ge ji he tra le ji la ni la zung ta ye itu samling ne hi le la then sasha bay he le ila sasha bay ge ji he tada le ba bam ji la lagar tada itum na da octi na rek sang ati shu da nga na pin le hi ta ye da ka phala tra le ba mo then advantage hi da kui ngai me ngai kui tu hen wo then ka itum we community chang le hi ba khle ba mleng sang ngai ne khle ba le tra le ba me I we opinion la ta da mang na ki le ba me khngal mang na ba me da mle lo salam ta da mle me ji ma sam me ka da ji ba da khle ba mleng sang ngai ne ka tum tada Malaysia kada tiba-tiba jita jom ning sangai mi bang chukar mami la shok yeah ari originally ji umra ji da klene ka ari ini bachelor ni wa daddy mang sa ba ini bachelor fu ari la jen ara ni ka hang ile wa fa li ong ngai ba na ba itum we shao bing hila in the name of atom we care sami ba hi the sugar daddy product like kala itum nang chung ka thei sha bi da lei bo bom da lei da rik cha ta le chung khala lei da yao ya na itum ma bom li lan li krong thu khai la nau snau ki to chung khala lei da klei nei da jan hi atum hi tha ma sue ka ma nau da atum la effect sam la real that relationship klei li ka lei tha da sa da klei hi ka tha ka overcome sa pai ro do ji la tyong ka thei ngai wo ka lei hi cuban rush of the do ta la ga na ari on glamorous salak aina opthui ngai gadgets information by chon by mathak ngai ka thada mi ping la hang wo ada kutong ga maning samre ka yang laga mi ba china awi dressing style and gadget sing da klei living style ji yang laga awi background ji yang ga te hangai le sa ka chik tha bing ji ni mong lo da la ka hang ba ka not everyone ka sa la sa la chung ka thai da le vo sai ji la hi khiwan ra ga sho ka tha ga hi ma pha ma ne ji ka hi ka thada tang pai ro do ji no we na tyong ka share sami the shinau bing hila firstly athum sugar daddy phara the phathui khaim ning no hi mer nau bi involvement la le a hi chamsa de infal li like ta tamar ko abu wana johoda ukrul infal like ta tamai hili a hi date sa pokara date sa pok je na athang song shim na hang kai ji mer nau li depend sana khai ko tong ma ji thelo ji hili ara na ji thei pokara ara ji wi ni sha hi thada opium thada yang teu me kha wi a shili thaisang mi hai thaisang mama naura ya ara ji ring ka phai gi deu thei phok jaina awi circle hil haksang mama naura ji da haksang mama jaina hata teu ka sing ka mai level up jaina awo phaisa ka sing le ungta ji ne lastly jaina ji da ara ji enjoyment hi theu da anala we can science level mom shung mane ji a thai de le of course ki bang ma thai mra ka an hili involve sa phok reu da awi katam gash a focus sa limra because itumna katam gash ning sang dak le hi ki bang la ji ke itum future oriented sa jina like tam ai jine jitla ka free money sam phang de le thada mostly awi phasa shi chin laga thaka awi ning level education hi ba pai la ke na matam khui thu da hi with demerit si kuchung kha awi thada nguni la khai kuin tok chi na ma wa shung ra thu da a hili thade enjoy sa pa maura jen arar sang mama naura kade bing jin another national bing chain saura chi atam ni chot mai thui gi jiba ang saura ki wangle ji ka an real relationship zong ra gi atam ni ina hang khai thada itumi society ba phyomi shi la ke jena ana kutong phong shokai salala a hing che khai shi na sai sai ji salala ali phyomi gi ji mi ma chung ne Jena awi bang tak nerang saura Jena ili tada chungkala mahangai mne bi bong likha hada athum ki tada ngche sak shapra je akhawa first of all upbringing li le mrawe ina kapning daga upbringing le avu bana ke khina makham ji hi matha la gaina tam mi ga zakra laka ana phaisa khoi khung atam tharan ana lifestyle hing je khai tam tharan ashi family we lifestyle jena fit masa ta le kha avu ba we duty hina khigla ja ana la wali phaisa hi ke ji we na no we phone ji ke ji we na ra in ka ha I jamsa da iPhone sing e jaw sai isak la gain cho la gain earn sa khoi laka iPhone latest I ma sing rang e jitla but I see like no offense forgive me like in anyone offense the maring phang sak thu ka ili phyo myo lo ka
lari katam na 11 12 na avu va lui va dale iPhone latest sing rock dale hi ke join ra ji ki ba na pichar sangi avu va na pichar sangi hi avu va responsibility ka ha khale che na hi nga che phlung ra ji kha avu va jang jang de involvement le yaw gi ji ne laka main sa da itumi ishinawi fragile the sa hi tha kho gi ji hi itum chong ba khiang rok nai yang shai sa nai when it comes to relationship also abu ba le mung hang leng ne jam sa the body changes khara dam li la mung hang leng ne kha ara I think it's time we open up abu ba main sa da nang ra bi ma thai phlung ra firstly ba yang je na wi ka tha ai da kim tham ne ara na na akshi chi thai sa la hi da da ara hi da da nga che pai ki chi ba chi hi avu va responsibility nga sai re first change sa mi gi gi hi naga naung la bu otsak acham aram jili ithum na khyang ai na thayau sei da yang instinct na je ne pichar sang yi ye laga education system hi hi va la te ga te na na mau ne ukro education system hi matha ma yaw ni jaba nga nai me de le kha dam chitaran hi kita hi la te ta ma yaw re da phning e khiwang le ji kha meeting now being itum ni kiwang advance ha me yaw kla jikha athum ba athum shi mai na shok laga lai kitam sam ko phang da bu ba kali pam ga hiliba itum all the way from chamsa de lunghar na ne lunghar wen ta le ta tam dak le ne chitla laga luckily I have my family here ka family mak le ding ba kiba na karjan sa mi gura tha kha ba athum li la only play ma sa bai me in khang ga de tio me da addiction tha da raw da yang china avu ba wi pang li le re chene hi kutong a change sa sei chaka vu ba mang ma jang ithum society kutong a jang laka main sa the ukrolu education system je upgrade kityo ka sauni ki java maybe jiko ikutong am thai bam ko maybe changes ram ra okay apong de yang all right example when from the zanga explain sa mi khai ji nai ring phan aru ji thum da ma thai ka sa chung ka hang mer ko ai thum yang da klei ping lak chung da thai pi lak ta le ra chena ara I thum na share sa da klei hi ishi ku thum na cha sa da klei mo main da pom da le la ji kai na question sa la pai munim ko I thum ya ro la ga sa da I thum mushung mai da ka tha da opti pai ni kla ga ji chang pai sa da klei ni kipa ga pinpoint sa la ga hak da klei ning ne na thum te dam khimi lo kala I thum na opinion share sa da klei personal opinion share sa da klei ni ji hi hang sang ngai ne ara interesting sak ma kli wa ngai de le topic hi kala hipa hi practice la rampant kha sa da le wo main sa lai na metropolitan cities ping le I thum ya ron na la ga chung da hi live in relationship ai na pom da le ami kan the re I thum tong la sha da le ra ava ba ping the gam the le che ma 100 tu le ka ya ron la ping hi mung chung rang la ga mo so pam re khai gi chung kha le de le ka a thang pha ba na hang kai da I thum ratio pong bi ba chi ba mom shung ma ne mom yam ni si ba the ka ri hon ya ron la ping chung ba sa da sa le de na shnao ka da thar ping chang chang la ga graduate tam dak la tam wen chang chang ga chi tha da how po khai chung ga the re je na hi pha ba na ma tu la ga la aru is lin da kham tu song la ga lo na thum we aru itum ya shina we perspective ai na hi kyu ai ni tha da ka pang kleam hi le itum miar na bing le tha da mushit ka sang wai na so po mai trust build bond build sa thau bang la ji ka kyu ai na miur ka de na practice side da practice sa ka or ava bing na ta dang do ma thai mar ju bang or itum li conservative sa society sa de da khung khai ji ju ho ja nang jang so ka free sa lai ba pom le careless ba sa do na we take quick deal with ka share sam la ka la hi mushung ga mom shung hi ka da mom shung ga stop sa pai ra sam sa pai ra Darun na khang ili question in khang han bing jili chi ki tiu ba tha da tong sang sar kai ne khaba himam shung play ji ba ji first hang miao kai ili hang lo ji ka hi mam shung ne because na na hang kai ji itumi vreshi rin li himam yam ne bible li lag bi sang hai ki chi me do Galatians li la zang da le da pai I mean Hebrew li la zang Galatians li the first Corinthians hada zang sar ji pa ji yang lo hada ina mushung na da preaching sa da le nim ko kha itumi vreshi rin li la da mai ngari ung sei ji le yang ga hi khiwangai na ho phogla che kha ba khiwangla ji ka mostly ili hang lo ja kha ba makhlei wang chi thau wang de ima phen ngai ne roommate china kha ba pha khui la ya or khnik thuma pha khui la khiwangai na why khiwangai na lek china ba li pong so pong rum ngai au trust issues ka thau wang la now the chang da le re kai le mostly the itumi maybe because of our physical needs Hadaji akhalere maybe because of the intimacy they shared, they want to be closer to each other. Kahi mung shungrang lakava hibahi mashung ida ba iba mukhi ngai mne laka hi hiti chuwe na main sa ragla jikaru hon with social media.
hanglo chikha YouTube ping yanglo couples ping vreshi la zangai rama vreshi la zangai re couples ping le shinau ji mung shungrang la kha athumi show le re chili dum ko dong na subscribe sa ga fudale yang vreshi zang zang da ani ungshung ga hai makning le shinau ji okthung rum laga ani wi intimacy ani na sa dak le dong share sa laga le shinau nei da naw la leng room laga not husband and wife le shinau nei da naw la leng room laga hina itumli influence tap mai da akhi thada parasite thada mama nai re chena somehow at the back of our head we thought this is not wrong hi mang wi nei da mathai movie da mathai lu ji la because we are so used to seeing that kipa YouTube ma kheng lai maning la song shimi la phao na da le kha na wi hi thai jim ning ko kai na phawai da tam chan sang ma nei ba kita content ma zong na ma jang ne kha hida wei na shukhui mron ka da pning kai na hang ngai ba ba da ka pha ma ba mi shukhui ji example ning ka ha phyo mi ka the ayang le wei lo phe bang ma ka sa la le shi na da khui mi khai le ithu ming le li ji pak le lai re tha da different able ping di rin la ga hang maning ne kai ithu mi ning hi ma hak ma ne ji la ning ga hak ma mi shukhui mi kai hi tha bing hi shukhui ji la kai ithu mi bre shi rin ni apply ung sa se ji ga hi mam shum ne je ne hi ka da da ngachei sikla je kha ile hanglo je kha vreshi kathana ping yang preachers ping missionaries ping wi tungli lok chung khalei da phaning chamsa da delhi jaw se chamsa da even infal base south the infal in example hangoge infal le kapam ping na katam naw ping da pum phokai re je kha home evangelist ping missionaries ping jina hada yang laga o jili a pam da le the sort out sa laga just go and visit them laga like talk to them open up like athum la open up sara athum ring ka pha athum ring ki shi kjot ji thada privacy ji hai mi lo khawa mahai khmi vibra wi chan pau hak shok mahai khmi bing chung khala thei bam bam I'm sorry but he le hai ne je privacy la hai mi lo khran la sa mi lo la hi nang wi kho hi nam shung kho da hangai la ga chi nam ko bai la avu wali le involve sang sangai le iba avu wana main da ya china avu wali le involve la ga shinawi mirin hi ta ge ji ne mer na wi mirin hi ta ge ji ne hi tha adam le hi da ung shung ko bai ne la ga ji da da ba gi ji ne ji hi thukla gan thei kha adam tharan chi li ba ning ni tip sang hai da kuchung kha forces stress halala sheik sa le ram ne itu chung nam ti ya song shi salo hang ma tui kong yi kong tui le tui chu mo ma nei hi ma tui ran da tui ga ni shi nai ram thala ga ha kre ni ko ta no ai kita we take we share ga sa nei ko la khom shung zang ki khom shung nei ji re ni shi dang ko na da ji sa thai ye ji la sa ru no ji han sang ai ya shou liu ngo sai ari jing rai ga ja nei na ari song shi Bangalore li bom da le nei je na itum na ka shale Bangalore li la ji tha da live in partners chung ka le da la shai kya chung lam the ne kya tiao lam the ne or Delhi li la main salai ni hi infal le jam li sala ba ka metro cities ping li ji tha da le kap da le da shai je ni hu practice ma ta la ga na khaban la tiao hai re ka tha da ra ha ka la hi itum ka tha da khu shok si do ka tha da hektar practices ping hi eradicate sa si do morang ba ari ko ba na hai rom shung put nei je re khom shung ki bre shi ba sai de na hom shung re ku mo ba ga na ja ki kam tham da sa le la ka i thung hi ka tha ka ba hi avoid sa pai ro ka la ma ta la ga na mang so pom rang ji ping hi i thung na awareness ke ji tham ni da mang so pom da relationship be hi like sak pai si do ke ji objective na han da sa ne ji ka han kan ni Papan hangka sare le ga miar na bing hi barak le miar na bing le pen da zar le ko ai miar na pa na hoi da anang so pom se che ba khai ne ki chu ila ka hoi da dia amai no hoi da miar na pa na ho pe da ki chu mai no hoi da chon la ta zangao chon la ta zang ari aju generation le thang hang ga social media hin tra ke influence le sa pa bum jang la ka metropolitan city li rapom ga ji li ya itum environment la phum tio yang ning la jena environment le da itum itum ba reshi now ne yang ka ma reshi now bing so now bing na ji thai da ra da brand ji li zak ngai ji la na ji thai ila ji thang ai da pon da ji da brand ji li za thui ge liang la ga kai khan na da ko da culture ma khang rum relationship bing la shop pa ma yang ji ga dang lo ning la dang lo ma dang thang lo shop pa ma ji tha da le ka pa pam jang la ga itum here athun ni
musalo la hangla the chia I'm nobody to tell them not to do or what to do and what not to do yang jiba ja athum we kapning and no ka kamshung mam shung le tum reshi winning ne ba jiba jiba mam shung ta ma ja jena athang hang kai da papa na hang kai da iba iba ka cha we shimen ha pokre ha pokle da itum nui la ga na ayarli main za da itum dang no ping or itum manipur me ping ayarli shoki class 12 pass aga uti ta da shong saro jena education he thought we knowledge chung dam leng rom ja laga ayarli babam laga ta nui thue da ta ka theizili amigling yamai da or ta influence thaklaina khupai jila nui da international sa sarai da the first crowd am ja jena shimen ha khong sa ngai ba ja ta shimli awa ping la main za da awa ping involvement ni leng sa ngai awa ping thalai knowledge athumli mi ka thak le ji itum ba awa la hi thai ma thai ji la ni na chung na be hin them de da hi thawi culture hi le ji hi chung la ma them ni itum educated kdeu ka sa mi ping ba na them me ja jena jiba ji awa ping main za da awa ping li arhon da awareness by here atum la thing sangai hi da khni tori da optical ji ba je jena ji dai ko ba bin la knowledge le ko hi bai mam shum ko ji ba ji family na ha pong sangai la ga religious leaders being la teo ka da bridge ka sa dam ni jang da la na hang ka mi ba je mning la da aron da gdong am nim nya mrakli ba kai ko ba religious leaders being na jakshina hang me da jakshma ma ka hangai la mi le de la na straight and hang mi na e so ma church la ma ka ngai ni ba ji le de je na ka phai na da phap ta hang ro thala ga na phap ta hang sa ka bai khni thot ping ni jang je ge zum khni thot ping ba ara national la ning ni ka is ning ni me ai ni to lism se zum ning ba ba sensitive sa na de jang je na ko ga tui ka jue ga ba thum mang na em de jang je na de tui jue de mang na ai li ni da ignorant sai le ka pe zum ni so de jang je na ba ji ka thana bing la ka phai na thalai na hang mi ka ba ji ba ji ba ta teo me ka ba je bai ka wa bright eradicate such a break ji ba ji ba like there's no 100% possible not possible 100% jigari ara chungai de jang aru ina na ka hang athang ka hang chili arama barang ka ina kun gyo be nan tang ku sping ai na so ko bom ka thawi jira ta je na ni da ka nai ji ko itum berkeley social media le ka hang kham che li tang ku nau ngala nau ku chung ka them thang ko mai ngala nau ku chung hi tang ku nau li mung shungai la tang ku nau na mo wi khwirer da ayar nan tang ku sping li futu yo we nan tang ku sping khyo we shiwam nai ji lemon sa da be chung ka le itum miar nau bi hi miar mo shok ta tu da tu mo wi khrer ka atum chik thang la nau bing ji itum tang ku nau yar nau bing ni maning chang tu da tang ku nau li mung shung ngai ga atum level le ni da feel sa ji ga tang ku nau li mung shung hi na phang bai thui la ge ji ko phang bai thui ge ji la hang de le ke chi na phang bai ra ga ke cha wu choice ni hi ba ke cha sa ngai sa ron jo tak ner ki thong le mi ki thai na opinion le do no legacy ge ji hi ba tang lao phung re tang lao ning phung re ge ji ba ji ba jia mang sa ngai mi jang ara ok tu hi ara ta da na khla da growth sangai ka ba ta da legacy ge ji ba hi ba ai shi phung re ge ji ba je ta da aron khra na bing tra ka ha mo bu mi ya ka ishi li fu bang sa phung re ge ji ba je ishi tang na li fu sa phung re or ishi tang hong la phung sa phung re ji ba je ara ok tu na khang je a ti shu da ari itum na kang da ngla na bing yi them thang ka me bing yi ayar wi mi li fu thue de jang ka hi ba mie na itum dang na mie na bing na mu hi thai lam nim ne kang la bu ba jin na mia li aya san for example ayar li like shop tam chang ai da mia li le shie da ana le shie da atham ka hang da da uklung connection ma thang ro kai da dang na no le shi kai je le shi hai lak da lam nim la ji li tang ku nau li li shi phung re ji itum enforce ka sa ba ji iba ji ba ji teo ka appreciate sang ai no da mai ara
aru hi khang han maram pa na ba tang ko ina ji atum ji atum sa tu ne me na bing pa hi na ba nan tang ko ka them thang mai mo khuyung rer ni ji ka tang ko na ka them thang shi na bing pa hi zat khai la chen na community a ka sa da shiba mai ge ji wen ka hang ko chen hi ba hi me na bing le ka zat dei khai la ji ka shi na bing bang ba as it is the normal ne hi ba ji wen le to to ki ji sa ne question je we reality ati shu le yang ari thing na thesar le jang tang khul we li them thang me la khai ta da yang no IAS ji ka IAS lam shop ra thule jang la ga officer ji ka jungla gen ma shop ra thule jang ka mu chu ba ka thing tang khul we ala nu la da hard work ji he clever le ka pa pa me jang ka jungla gen ma le thura ra tik tha we maram la ta da le sa la bai jang ta da ara athang hang ta da na no bi level up bi power de jang then ara na bing la tang khul li level up sala khai he me na bing he chung la kai na ma ka thai thai ya mam shung ga ba je phyo mi lo ka ma shung ta da iwi point of view liver tik tha he ara he ta da level up sa khai or educated sala khai officers ka sa or ta da competitive exam ni ta da pa sa khai ga ji hi chung da ma le chang thu yang itum we isha ba we generation by ni chung me ka le it's a generation by Hilivara, Kachunganava, business minded, Katai, Kazakali, Maula, downloading, other businessmen, big minded, the Kahakatio, the Laser Lejanka, he's at the like Tamlaga, Talagana, businessmen being the hardware Masamnik, Nimko, the line Talang Tamquilaka, competitive exam, India, Kile, Akwa, Kazaki, Yara, Jumtamalik, Centurion, then Jikaw Maramla, Salapai, ya. Chinek, Chila Sasalapai. Yara, like Lanobing, like Temi Harde, the Hanglax is the hardworking Lanobing, the young Makaba, lay me head has it. Men of being a carefree Sami head has it. Then I think we topic Chico, me now being banner, yoga, hot naming rocks is Vazilla, Chansan, can you talk to me? Yeah, Ning share Ariji, Narakajaji, in Ara song she mostly Quilaga Papauli, Herang Idaclay, Nariji, Rumar, opinioning rooms, and Nicum Days, and Niclama Tamene, Kahari, Tankushna being he, Tankushna being he. Examples are Nazang Zanga, Tankuli Furanico. Nan tangkos lifu aniglom thai la ye ko shiwa naw gi ma ger la je ketiam thang mai bing je na i thong khar naw bing ya I shi yaro naw bing ketiam thang mai bing mo khung rer mane cha jur ke tewi pa mo khung rer mane kai ko khung le ra ka chunga gen ro salain khan yang ka isu chung ka ba chadar ko shiwam nai I thumai ni mo khui pai la ji la hangau then na kyu wai ni hik thawi le da le do shi tang kwen tang ku ta ka ba hin phang mai la ji ka ai kisar le personal choice da cha la cha zero no way gi je na le ka ka tha ka I thum hi le shimai la ga shung rok pai mi ro to yeah chung rock pai me ru do ji la na hi chung sak ngai khai ne I shen ni shi khu bi long thang na ai pha me ka first of all a yearly khwala no problem khui khung la no problem ki wangle ji kha tang khu mang hata tiau la kai na kuin dok la ya ngai na heda ma mai khai la pom gi ji mhut liwa khem khamai ji le khuyung la ga athumi ka pha ji le shu khui ma man la ga nawngra ji na la athumi ashi ji mixa ma man la ma tha khamai jam sa da akho chu khame example hada shok ma man no wa la ga kham tha ji wa tam khui la ka mara khali ka ji jawi khili khung atam ji tharan kham tha ji la awi ai na la tam ji theru no hada ji da hak sang sangai kha ithum wi ai context in hang lo je khaba ithumin ithum khui khung ro khili khalang ba malang bre khiwang la ji ka shai gi shak rom da le tuing room da le ot sak room da le ngun i la khawe na practice sara ga hai ko tong ji nga lang da wang je gi ji hi I na futu ye sa kha I wang struggle sara song shim na ga te wen khung sa kha amaning la shina ba struggle sala sara and struggle sa da mi song shim na sang umra te bai of course with time itum na manage sa bai khawa itumen itum khui khong ro kwi matai mai tu ji point hi khiwang la ji ka ile hang lo je khawa Karnau pingli communication gap ma le jitla kasari pingli awya vu wali chamsa de ina tangkhul ma kham tu mi akli bawlo obviously they will come home iram now being ishai mai te tu mak shale dele
English mak shalai de le action in tu yaula tha kha communication gap tuye na tui hi mang san ro ko pa dam tharan le shi le tyo ka ta ma yawe jaina thada le shi zipla kaina pangla kaina strong sala kaina hiking se ja kha ba ithumi ithum khui khong ro khili malang ne la ka ramnaw khing ro lo ji mainly ki bangle ji ke I think it's the language ki bangle ji ka language ba legacy ji language ina mostly speak san the action in la speak say of course kaina hang khangai ga do ji action in la mu shok pa ji la tu khai ji action in follow sa tam saran ji lang khame ma chi so maybe you wang ba main you wang in ithuming ithum khui khong rok ki chi we merit si hi ne da hangai panai thai la ga dei li ma ba pai bre je na la thai la ga tang hai hang ra ne se sen ma hai pai ko tang ku yar tang chu ka lung kai ba shne ning shinai re phai na song shim as chen ni li chan pai sang room la ga ya ka ring ko pa sang ko bang hi Valentine's Day here you want a special some kar le re hin ni wen chu ko shi ku sha ku da you want a library a ka li ta tha kai la hi chen na ni viewers ko chu la appreciate sa le ring pat le thai shin ko ku la som thong lak ta le re ishi thong chan pai sa la ga thai khong yi tang khu wi wang da concern le la kai na i share sa ga ye athem thela ro no ji hi hang sang kai ne li ning shi a re shi chan pai la sang da sa mau ki da kup sang khwai wang mai ngre pai sa se chen na ara mai kup sang pai mai khwai hi ina nan ni khni wi personal opinion ai na thai ko kui kala tang khu nau ping li sang sa khangai ji li pai sa la ga sang sa ngai song shi wi ning chuk li tang khu nau i thu mai context ai na an ideal bachelorette da la shokla khai min le shi la khai min le shi pai la ka hai gi ji ka tha da thai ku do la shokla khai shnau wi ka ji tha shnau do ka ji tha shnau li miar nau na ning chang do miar nau li cha pai ro do miar nau khingai ro do gi ji no we observation and aru hon we context li contextualize la ga no closing remarks da na khabi mi lo personal opinion Personal opinion by general sa ba mi here personal ne no personal base la ga ramar ba ya ko ning chang na dam thai pai la we lan opinion na la ga sa bai ni mayo ka tada you personal opinion le ja ara octina tada octui development tada sangai sa re sangman zena lan au hila iwa mir na oli depend sang sangai lan au bi la ja la ga tada independent sala ga na octui sangai lan au bi la ya ari hon we octoi le ja ra tada mir na oli depend sana la ga mir mang di tada awi mir ba ji mang depend sala octui ba ji ba ara outdate kha kai tai zena nglan hi independent sala ga na octui sangai ji ga ba ji thang ro ga ko now the la tada ani arhon we generation hi ba tu khang phat pai ba pai na tai na kha ga ji ga mir ba ni ga na bi iwi na tada phaza la bam le ga or tada ji tha ji la chok po khai la mir ba octui ya jena la na ba la independent sala na awi ni tada awi profession ji la sang sang ngai la ga mir ba ji li bra depend sang sang ngai la ga personality ba yang kha ba la na bi hi mai the kachunga ba silent sala ga yang kachunga ja ka legacy li ba silent sang sang ngai ni mrakali awi shak shi la hang stay no jinda awi uklungli khizang da khle ba je khizang le ji ba je la da thai ji da thai ro kai ka ba legacy la da ka shumi ko mam ja jena legacy le alung le ba communication like ngok la ka phatang rok la la bu ba ji wi actual face le ji ba je thai ngai ba na khiang ni ja awi khnim ba jma mi ngai mi je ga bang la no hi nim na la ga lung ni chakshina hai tra hal go bum dai jena ai ko yo jena actual face ba je la thai ngai ya ka ji tham chang khat le ji ba je la thai ngai la ga tada awa ba ya jam sa da la khire ji ga awa ba le shik thai jinang ra li iwi jinang ra li Malaysia la abaji thala ga da judgment ma sa mi jang da judge ma sa ji ta bin ba ji yang ai me thum okay ni
share Chungar ko. song jumba criteria of just a chuk the like sala eligible sala le ko rawe ari criteria ji tik ka sa bing jin na li tm sara sao lo pai the na la ta mai da scrutinize sa ba mai kwai ne ning share song jim no closing remark mi kai wa ara lại đây nó cái okay Akma hang sang. mang sang liu cái sure Eva thật very healthy lifestyle liu mà chăng thế là nglao ba chỉ là at least thật healthy cái sao chỉ có là lifestyle chỉ fit cái sao là cái thật gym mà cái muscle mà cái lỗ chém nhưng là yeah cái ili cái tiêu cái thật compatible cái sao yang ili số là cái tiêu cái thật trả lại cái nó sẽ cái bài gym mà cái bằng room or thật chăm sóc đi vào trekking thắt chẳng là cái trekking thắt cái bằng shop nhưng là xin cái sai cái phong này cái và cái sai xin đi bao mau ở chỉ ta gym sang sang này nhá thật enjoy sang là mình enjoy sang rồi này nhưng là hẳn là xin đi bao mau này là gì Compatibility main ne ya couples. eligible first part pa je eligible sa tang una chungai sa is la ara ka second part jira ta jana yong khang room de jira ra tang una shuna chung sa zo bi jino wa figure thang ai la ga sa jang la ga stretch na sa ngai jog sa ngai chung da le yong mo ning share jing na ji hang bi khai ji ka chung ka wang inspiration na khang sa da chen yong ko ko ro no ning la ning share ara Ida mi naw la hak. ka thai ya Mir naw la u ma ka hak. ara no now business no now business ya na we ara a thang song shi Ui, no, nim na go lum sa shi jen na ji men no go na li zi ga da ning hai ne ka sa la la ara no we na Ko. now say no we eligible bachelor hi sorry ideal bachelor no we wang hi ka chi ka ta tang ku now hi no wang ideal sa do ji no we na now say Eva. Firstly, someone who loves the Lord and have a kind soul, the kind salakai, in a kind titang who do in kaladlika, our watching it kind in say, and then if a romantic salakai, me no ninjang expressive kasa, itum tangku yaronova expressive samno. Had the illy shiji, had the chitelo jine, takava in a reciprocate sabai jitla. Imang na tada romantic side jim nim ne ka tada ilifit sa dale ka iwe na la grocery jilam nim la expressive man and then stable gasa of course even stability the number one priority ne who loves the Lord but second comes stability iwang waji kana na because ila hada I want to glam I want to dress up and I want to keep myself fit and I don't know take time to groom myself. So for that, I need stability. Iklatala stable sare ka ikara sagi jibajile iwe ideal man jila stable sang sakai iwe jila chungar se. Jiman ya jiman jiman. Ning shi nai re ka originally tang ku now me are now being expressive masam ne ji expressive ka sa tang ku now me are now le sa la hon tain na masam phang ka ji I lay the lyric itumi yarana hi me are shock nai da chikta jia ngalak shock nei da khui khet la express na care khui ag hi ta da aka athum klata nam sa me are now being it ha jin romantic la Korean pa shi ge I know the exact in the movies kajang liwa ki ban there ka movies le atum na sa dakli yes lắc chẳng hết lý Korean movies thì ngay là realistic có sao thu được cái reality cái thằng lấy chúng xem the idealistic sao cái là còn thấy là thằng là cái gì chứ là当初呢好要外头 OK 的要说出来经济力的这开了光的里面的这个面说可能的面说 different countries 里 different culture 里对对开对的这 adapt 上会让开的里这可能是的 OK alright 您 share 个类型lo ji nei ba yes I originally counter something go reality ji ishong le tha le da khang ne yeah expressive ka sa le shi ka ji thai ji ya mya na lo ji la ning chak ko mi shi na wang mi me ya le shi ji la ka le shi thai go ka na ro som ji bang chỉ có bà ở đây tại ini understanding à chứ thì đây ini professional là rất tốt mà chẳng thế là ini research hari chỉ có perfect salah khai partner yang là cái thật
fashion liru no ngurung gabai ya tada sama now the ngla shakzai la ga mini yang krali as ani ji ave fashionable sala ke the min la tam kui gabai ningla baga now le sala still fashionable then atumi now ran la as ashawa ba ji ave tada mir shop na shop itum now the sa ngai ji ba ji ji tam ngai wo Yeah. compatible sa very Very sa ji popular sa da ha. Na new ji. Niao ngai re. Na ni na ji sa da standard da ka maintain sa ga ji thang ai da supply in kui da le ji ji important sai itu na sham la ga ai sang bu bang bang ai hi chai re ji ai ning la. Ki ji ja kla da la as a couple work out ka sa ji tha mai fa hot na khang ru ji important sai. Ning shi ki jang ga da a ji na ni kra hi love guru khni ra ga jang hi ning shi the new experience ni chung relate sa later the khuye kala jiwa the sure that tam shukui da very important ka sa ne jiu bang aina mi ga daily inspire sa da le hi hina khamatai ne jena ning shi ga jang ka te pa phai na song shi tang khu wi wang ban ni hi ithumui maya ka sa da chat tak le ne jena thada na ni na tang khu ran concern ne la ga na khni thot ping le a chen new experience tiong ka share sa mi chung ga ring pha ko kala ning shi na ko hi platform hi mang hi ning la apom ka dei daily le no itum khni thot ping sang ye sa ji tran itum ka chung ga ja yaron la wi issue hi thuk ta discuss ma ka sa thada thai a kor mang li hang ro ka tam khai thai je na hi pa hi na deeper issue sa da khui da le relationship hi ma thalai na leng ro kai ka le shing ro kai ka itum wi family building itum wi parenting now the hi in a basis ng sao wi da le shi pa kai ji tran now the value la ma le li sa da la thai je na hi pa sak ta khui la ga itum yaron la ping lam thala kai na stable sa lagan relationship playing rock fight sang rock fight je na tun la ji ta da responsibility khui ming john jing lo ji hang ngai ne ning share na ni life partner va khama tha sang bang hol pai da khui aru na ni ra hang ta khai mong hi yang je na atam ji da now da la ni hi ya ri bang ba yang ka ka pai ya sa shon be ji shi chang e na ni od manga them ru no na ni manga od manga sa ba ki da recycle sok ming sarn 2025 kum ma hai meru no na ni arwi hi single line le ka som phang la hon thai ji wang la ma hai melo ki la hangai de le ko now the next valentine's day live a couple line le to mark shi la pom si o ning la ning shi nai ro ko je na a je ishi ku mu chan phai rang yang rum ni ka hai ya ru sai ko ri la ishi ku mu ma thun sa da ning shi mi shi te le ye a thang hang khai da ishi thum na chan phai ka sa hi personal opinion personal experience share ka sa ne ki pa le ka judge ka sa maning ne kala itum na hi tha ka pha pai le sa ka ji hang shok ne na thum na kham thai na khu le da shi chang e kala arwi tum chang phai sa kai li ne ka summarize sa la ka ku som ni ngai je ki la ji ka ya rang la le shing ro ka ji ka personality hi thala kai na thei khu ri mya ka we kam tha mang li le shi ra ji hi ma sa pai ra le kam tha mang ji le shi bang thang ka chak shi ra ka thei na shoyai pai kham tha akhamang le ga chak shi thara le sa la kham tha khimang je na le shi shap ji sa khwai sa se chak shi ji thei le ga la le shi shap ra ga ji le shi ji sa khwai sa se ava vai na naung ra bi hi la communicate ma tha da sa phum ra le charity begins at home ji da le shi hi la shim le how pok phum ra ava va na naung ra bi hi tha ko ji hang ka sei dar kar sai yaron nga le shi ava va bi itu context li kham na ji da thei kham ran ji le kham se ka kyuwang kham glug ji lam thalain tam ji thei se ka than le ran kibana ki gi ka shop zang ji thalain tam thei se athang hang khai da itum na shimili conservative sala ga na actually ma ba na jim sa ba rai ba le mong so ba rai ji tu sa shi la ga ga sai na thang ka ayar ka shop ji le ba shwe hai ba chung ka le ye ji wani tum kham thai na hi thalo hi tha ba lo ji jim thalai han se ji li shop le tharu ko adam ji da ki sa da le kipaling so pam le ki mai sa le la thei se awa wa ping da thum li pam shap chung ka le na thum hi ka sa mi la klo ka la naung ra ping la awa wa na thum ra ji la ma sa la hi that le ko hi thangai ko ji le thum ma tha mai sa se aru hon na awa wa chung ka la shop zang theo ki da naung ra ping na ka hang ji phap ta mi ku ra da shit sang e naung ra ping ra kli awa wa ping le khya ka shi kham ji wa ngai na ma hang khleng da le ka jin na awa wa ping na proactive sang me da inau na ji tha da thei ko ka thak le yang ki ji la na han kwai sa se aje tum chan phai sang rong kai le yaron na la ping I thak ka phang mai re ngla nau ping hi expect sa le ko shnau ping mer nau ping hi expect sa le ko hi na phang mai ko da hang khai bing hi khama tha le le la itum chan phai sa se ai le relate sa to res kam thei tu re ka mer nau ping mata la ga ni itum otmer line sara ko hard work hi itum
prerequisite akang sai mirit life partner ka phamang la na as an individual mirin li optimize ka ba itum ye shak jang da ka sai dar ka sa le ji hangai re itum chẳng mấy hai xem nhà nào bình chỉ thả cơ vợ ít thùng ác cái chỉ là optimal current là nào bình là cái chỉ cho cái shop sala của nhà nào mang đi depend masala nó thùng shop ấy you have that potential you have that power đó chỉ thả cái chỉ cho cái học nàng rồi công ty chỉ vậy thùng ác cái compatible là sao mấy current chỉ xin cái sang này cái là ít thùng tăng cu nào là ông sinh cấp hàng mấy chỉ có ít thùng tăng cu nào priority hay gì lấy xin rock say mất cái chỉ hàng rock là cái chẳng rock bay cái bay học nàng rock say communicate cái sai đời cái sai xin anh nhà nào hi communicate cái sai hi isina samaya chỉ là lấy được lấy cái đó là chỉ competition maning mane nên là cái thấy chỉ hàng sẽ express sa sẽ lấy chỉ thấy rock sẽ xin nào ban là chỉ sa sẽ xin nào bình miracle mà hàng là pháp tam euro no cái chỉ anh cái bom là cái vai chỉ để chỉ là masala hàng shop sẽ miar nào bình là pháp tam is miar nào bình hi xin nào when cái gì ninh chẳng này gì cái gì lu gì chỉ thà cái xin nào bình là lấy cái ninh chẳng gì chỉ thà cái miar nào bình là xin nào lấy sẽ miar nào bình là xin nào bình là cái gì lo relationship bung phala cái này lấy ngọc share sẽ cái gì nào ra đã hàng ngày này Valentine's Day ring phamai serano आज kum 2025 kum yo kiba ga break up masang rokrano like shi matai sang kum kum sarano healthy relationship like serano kala relationship kale hi mi ping na yarang ka as ani thada le shi ngai ve ani chi le shi rok na yang ji yang ra la ka hau pa ya ka la sang serlo yaron ngala sa da kle ping la ka chi cha ka to si da like shi le pro ka te le pro chi la mang sala i le dak le hi as ngala ba pa chi hui khayang le shi khayang sa se mia ro ba chi la as auli ba khai ad le shi khayang chi sa se ka chi chawi saran waran chi the cha la kai na sa se opti gok se chi knau sa da hang kai ne tum sai go re ling share next episode is some of se lo shi se kami se